Kaze neza muri aya makuru yo muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 13 Gashyantare 2026. Ikaze hano kuri News Lab TV aho utabura amakuru abagezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Amakuru ari kuvuga kuri politiki y'u Rwanda, Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Kenya, muri Afurika hose dutambagirayo. Mu by'ukuri rero turanambuka hakurya y'inyanja ngari tukababwira uko situation imeze, aho byacitse byadogereye ibwota amasimbi turahababera gatanu ku kandi. Nyemerera rero mbere y'uko ujya mu kazi ubanze umva uko byifashe, ubanze umva uko ibintu bihagaze. Imirwano yongeye guca ibintu mu Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaza kwibandaho imirwano yabaye, aho ibintu biri kugenda bitegurirwa, ndetse tubarebere hamwe aho ibintu bishobora kuza gukomerera, kubera ko hari imyiteguro y'urugamba muri axes zigiye zitandukanye, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. FARDC irashaka kubuza M23 kongera kwigira mu by'ukuri abatware mu bice byose bagenzura, ngo barashaka mu by'ukuri ko baba kwisubiza ibice bagiye bamburwa. Bari gukora iyo bwabaga, turaje tubirebere hamwe gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Turibanda cyane ku cy'u Rwanda rwavuze, ngira ngo mwayibonye no kuri titre ko twababwiye uko mu by'ukuri u Rwanda rwagize gutya rukagira icyo rutangaza rukomoza ku bihano ngo amahanga ari kurufatira mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo rero ibyavuzwe nibyo tuje ngo tugarukeho. Ubwo rero ndabwira ibyatangajwe n'u Rwanda binyuze muri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ashidikanya ku bushake bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo kubahiriza agahenge. Ni nyuma y'uko Angola yasabye Kinshasa na M23 gutanga agahenge guhera tariki 18 Gashyantare 2026. Ndaje mbabwire rero icyo u Rwanda rubona cyakorwa, ndetse n'uburyo rwose aka gahenge gashobora kutaza kubahirizwa bitewe n'imyitwarire ya guverinoma ya Kinshasa itera u Rwanda gushidikanya ku bushake bw'iki gihugu bwo kubahiriza agahenge gasabwa n'ubuhuza. Hanyuma ndabwira igisubizo cy'u Rwanda binyuze muri Ambasaderi Nduhungirehe ku bihano bivugwa ko Amerika iri gutekereza gufatira u Rwanda. Turakomoza ku makuru ari kuvugwa n'ubuhamya bw'umunyarwandakazi wafashwe ku ngufu n'abasirikare ba FARDC, ngo kizi nkuba arayiganira. Ndababwira ibyo ari byo. Hanyuma ikindi nza kubabwiraho gatanu kuri gatanu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igize gutya yishongora bikomeye kuri Amerika ko ishobora gushaka undi mufatanyabikorwa mu by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Bitewe n'iki? Aya n'amakuru ngiye kubabwiraho gatanu ku kandi. Turanyarukira i Kinshasa. Anglican yibukije Tshisekedi ko atagomba guheza AFC M23 mu biganiro. Ndabibabwiraho mbabwire ku myanzuro yafashwe nyuma y'inama yabaye, ni inama ya AFC M23 ndetse n'intumwa za MONUSCO hariya mu Burasirazuba bwa Kongo. Murabizi ko ku munsi w'ejo ari bwo bwa mbere kuva umujyi wa Goma wafatwa kuva mu mpera za 2020 z'ukwezi kwa Mutarama 2025, ubwo M23 yafataga uyu mujyi ikabonera gufata n'iki kibuga cy'indege. N'ubwa mbere indege yari garagaye hariya mu kirere ndetse ikururukira ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, yitwa Viviane Van de Pel, intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye. Hari icyo yatangaje, turabigarukaho tubive imuzi n'umuzingo muri aya makuru. Hanyuma rero turanyarukira muri teritwari ya Masisi, mbabwira iby'imirwano ikaze yahuje Wazalendo na AFC M23 Ibuguri. Turabikomozaho mbabwire indi nkuru ikuruturuka muri teritwari ya Warikare, aha ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo drone zongeye kuri Koroza. Hari n'ama-axe atandukanye Wazalendo yagiye mu by'ukuri ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, harimo gushimuta abaturage mu buryo bugiye bitandukanye. Ndabibabwiraho gatanu kuri gatanu. Turanyarukira mu by'ukuri muri teritwari ya Rucuru, turebera hamwe ibiri kuvugwa maginga ya. Hari ibyakorewe yongo na sosiyete ya MTN, ni sosiyete ikorera mu Rwanda itabiherewe uburuhushya. Turaje turebera hamwe amakuru avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngiye kujyana mu nkiko iyi sosiyete ya MTN. Hanyuma ikindi tubabwiraho, ndabwira ku nkuru ituruka ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura, ni ikibuga cyitiriwe Melchior Ndadaye, ngo cyugarijwe n'ibibazo by'itumanaho ndetse n'impungenge z'umutekano mu buryo bugiye butandukanye. Ndababwira ibindi bitandukanye biri kuvugwa byatumye rwose ndayishimiye ubwoba bumutaha umutima. Abarundi 6 bari mu Banyafurika bamaze gupfira mu ntambara yo muri Ukraine. Ibi nabyo ndabifite ahangaha gatanu kuri gatanu. Turanyarukira muri Ovira, turebera hamwe uko situation imeze. Ndababwira ku myiteguro y'urugamba igisirikare cya M23 ndetse ababivuga bakavuga ko ngo n'ingabo z'u Rwanda zirimo muri Kivu y'Amajyepfo
hariya muri axe za Bukavu werekeza muri Près Rusizi. Uribaza utese byifashe bite? Ndahanga ngo hunze iyobera, nyemerera ubane nanjye muri aya makuru kuva ku munota wa mbere kugera ku wanyuma. Turanyarukira makuru ari kuvugwa mu gihugu cya Uganda, ibyamayobera ku murambo w'umuntu wasanzwe ku kibuga cy'indege cya Entebbe bikomeje kuba birebire cyane. Ndabibabwiraho gatanu ku kandi. Turanyarukira hakurya y'inyanja ngari, Amerika iteganya kohereza abasirikare 200 muri Nigeria. Ni mu gihe bigenze bite? Icyoba cy'intambara hagati ya Iran na Amerika ndabibabwiraho gatanu kuri gatanu. Haribazwa ese amaherezo azaba yahe? Turabifite ahangaha nabyo. Muri Ukraine, Perezida Volodymyr Zelensky yavuze icyatuma amatora ashoboka muri iki gihugu, turabikomozaho. Perezida mu by'ukuri w'igihugu cya Colombia yarusimbutse, ni Perezida Petro wa Colombia. Uyu ngo rwose rwari rwamubonye, arusimbuka rwamubonye, ni igitangaza kibaye. Niyo nkuru iri kuvugwa cyane hano ku isi ya rurema. Nyemerera muri iki gitondo rero cyo kuri uyu wa gatanu tariki 13 Gashyantare uzinduke wumva aye yose nkubwiye mu buryo buvunaguye. Unyemera ariko kandi ukanda hasi handitse subscribe cyangwa sabone, ukande like tubone kubikunda, utange igitekerezo cyangwa se comment, usharinge cyangwa se usangiza abandi. Ibi byose ariko ubikore mu gihe wumva nawe bwawe wanogewe. Iyi ni News Lab TV, nkwibutsa ko aya ari nayo mahitamo yawe meza. Nyemerera duhere ku cy'u Rwanda ruvuga. Murabizi ko u Rwanda ari igihugu kibanda cyane ku mutekano wacyo, kirinda mu by'ukuri uwahungabanya umutekano wacyo, kubera ko iki gihugu cyabayeho imyaka na nyagateke kidatekanye. Niyo mpamvu rero intore zirusha intambwe Perezida Kagame akuriye bwabwa kugira ngo u Rwanda ruhore rutekanye. Ubwo rero ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwagiye rufata zabaye ingamba zavuzweho n'amahanga mu bihe bigiye bitandukanye. Hakavugwa mu by'ukuri ko zafashwe mu buryo bwo kubangamira umutekano w'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, nyamara u Rwanda rwo rukavuga ko ruzifata mu rwego rwo kwirinda icyaruhungabanyiriza umutekano, ahubwo giturutse ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byagiye bituma Tshisekedi cyangwa se perezida w'iki gihugu ndetse n'andi mahanga amutega amatwi akamwumva, basabira u Rwanda ibihano mu mahanga hirya no hino, bavuga bati u Rwanda ruteza imidugararo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Bati rero nicyo gihe kugira ngo mu by'ukuri u Rwanda rufatirwe ibihano. Reka mbabwire igisubizo cya Minisitiri Olivier Nduhungirehe ku bihano bivuga ko Amerika iri gutekereza gufatira u Rwanda. Ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko iyo ibihano biza kuba byakemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda rwakwakira cyangwa se rukakirana yombi ibi bihano. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yabigarutsemo mu kiganiro yahaye radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, ni nyuma yuko hakomeje kuvugwa inkuru z'uko amahanga yaba arimo gufatira u Rwanda ibihano biremereye, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirushinja kudashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington rwasinyanye na Kongo Kinshasa. Minisitiri Olivier Nduhungirehe asubiza kuri ibyo bihano yavuze ko ntacyo bishobora gukemura ku kibazo cyangwa se ku bibazo by'ingutu bimaze imyaka myinshi byugarije Kongo Kinshasa. Avuga ko iyo ibihano biramuka hari icyo byafasha u Rwanda rwakwemera kubihabwa byihuse. Agira ati ibihano biramutse byakemura ikibazo cy'ingutu kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati nabisinyirejo. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yibukije ko mu myaka ibarirwa muri 15 ishize u Rwanda nabwo rwafatiwe ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23, ariko bitarigeze bibuza uyu mutwe kongera gufatira cyangwa se gufata intwaro. Ati murabizi ko hagati ya 2012 na 2013 nanone habaye gufatira ibihano u Rwanda. Ese byigeze bikemura ikibazo cya Kongo na M23? Oya, intambara yubuye nyuma y'imyaka 8 mu kwakira umwaka wa 2021. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko imvugo y'ibihano byafashwe mu by'ukuri nk'inkoni y'ubumaji nta kivuze. Ati nta bihano na bimwe bibaho ku isi bizabuza kurinda umutekano w'imipaka yacu ndetse no gukumira ko abaturage bacu bakongera guhura n'ibyo bahuye nabyo mu mwaka w'1994 bikozwe na FDLR. Iyi FDLR ikaba ari umutwe ugizwe ahanini n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ikaba ihabwa uburyamo bushyushye na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikabikorana n'igisirikare cya Kongo mu guhangana n'umutwe wa M23.
tunyarukire ku byavuzwe nyuma y'uko hasabwe mu by'ukuri agahenge gagomba guhera ku itariki 18 Gashyantare 2026. Ni agahenge kasabwe na Angola. Perezida wa Angola niwe wasabye Kinshasa na AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na guverinoma Kinshasa birumvikana guhana agahenge ntihagire isasu rivuga ku butaka bw'urasirazuba bw'igihugu cya Congo mu gihe mu by'ukuri kuva ku manywa ya tariki 18 Gashyantare 2026 agahenge kagomba kuzaba kari kubahirizwa. U Rwanda aha naho hari icyo rwabivuzeho rugaragaza ugushidikanya. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo leta ya Angola yifuje agahenge gashya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bushobora kutubahiriza ako gahenge. Mu by'ukuri Nduhungirehe yagaragaje ko nubwo leta Angola yifuje agahenge gashya ubutegetsi bwa Kinshasa bushobora kutakubahiriza kuko kuva na mbere nta bushake bwa politiki bugaragaza. Hashingiwe ku bubasha perezida wa Angola João Manuel Goncalves Lourenço afite nk'umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yatangaje ko yifuza ko aka gahenge ko kazatangira kubahirizwa tariki 18 Gashyantare 2026 mu gihe hategurwa ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Kuri 12 Gashyantare Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko muri 2024 hatangajwe agahenge inshuro ebyiri. Muri 2025 hasinywa amasezerano 6 y'amahoro cyangwa ayo kubahiriza agahenge, ariko leta ya Kinshasa avuga ko itigeze ibyubahiriza. Yagize ati dushobora guhora mu masezerano y'amahoro cyangwa amatangazo y'agahenge, ariko mu gihe Kinshasa itagaragaza ubushake bwa politiki bwo guhagarika ibitero by'indege n'iby'imbunda nini, ni mu gihe Perezida Tshisekedi akomeje gutsimbarara ku kibazo mu by'ukuri ku gisubizo kidashoboka cya gisirikare, umuryango mpuzamahanga ugakomeza kwirengagiza ibikorwa bya Kinshasa mu gihe irenga kuri aya masezerano yose bizaba impfabusa. Leta ya Angola yatangaje icyifuzo cy'agahenge nyuma yo kwakira perezida wa Congo Felix Tshisekedi. Umuhuza washyizweho na Ayo Fore Esozima Nyasimbe n'umwe mu bahuza bashyizweho n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC Olusegun Obasanjo tariki 9 Gashyantare 2026. Abahuza bagaragaje ko bagomba gushyira imbaraga mu biganiro biyobowe na Ayo bihuza abanyekongo, basobanura ko ari byo byakemura ibibazo byugarije Kongo guhera mu mizi yabyo. Ni mu gihe kandi ibi biganiro mu by'ukuri biri kugaragazwa neza ko kugira ngo bikemuke bisaba ko impande zombi zirebwa n'iki kibazo zakwitabira ibiganiro. Ni mu gihe kandi guverinoma Kinshasa yo ku rundi ruhande ibona ko umutwe wa M23 utagomba guhezwa. Iba ariko itorero Anglikani ryabivuzeho ryibutsa Tshisekedi Felix Antoine perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ko atagomba guheza ihuriro AFC M23 mu biganiro by'amahoro bihuza abanyekongo kuko ibyo byatuma amakimbirane akomeza. Tariki 31 Mutarama 2026 Tshisekedi yabwiye abahagarariye ibihugu byabo muri Congo ko niharamuka habayeho ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo, leta ya Congo ariyo izabiyobora kandi ko itazemera ko abakoreye ibyaha abanyekongo babyitabira. Ubutumwa bwa Tshisekedi bwumvikanishaga ko AFC M23 ihejwe mu biganiro by'abanyekongo kuko leta ya Congo imaze imyaka myinshi mu bukangurambaga bugaragaza ko iri huriro ryisha abaturage benshi rikora n'ibindi byaha bikomeye. Bunyuranyije rero na gahunda y'ibiganiro y'igihango cy'abanyekongo n'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari imaze igitegurwa na Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikani, kuko amatorero mu by'ukuri cyangwa se ayo matorero yo agaragaza ko kugira ngo amahoro arambye aboneke nta munyekongo ukwiye guhezwa. Mu biganiro umunyamabanga mukuru w'itorero Anglikani muri Congo yitwa Reverien Eric Nsenga yashimangiye ko hakenewe ibiganiro bidaheza imitwe yitwaje intwaro kuko ari byo byatuma intambara zahagarara cyangwa se intambara zihagarara, abere igihugu bakiyunga, igihugu kikongera kwiyubaka. Ati ukudaheza dusaba si igihembo cy'abanyabyaha ahubwo n'uburyo bwo guhagarika intambara zisubira. Amateka agaragaza ko ibiganiro bikurikirwa n'ingamba zihamye byatanga igisubizo kirambye nk'uko byagenze Isan City muri 2023. Uyu Nsenga agaragaza ko aya matorero yombi ashyigikiye cyangwa se agishyigikiye ko AFC M23 yitabira ibiganiro bihuza abanyekongo, asobanura ko ariyo mpamvu
impamvu intumwa zayo zagira uruzinduko igoma mu ntangiriro za 2025 zikaganira n'abayobozi b'ihuriro. Ati nkuko gahunda y'ibiganiro y'igihango cy'abene gihugu twatangije hamwe na Senko ibivuga kudaheza bigomba kureba abari mu makimbirane bose barimo n'abafashe intwaro. Iyi niyo mpamvu twagiye igoma mu ntangiriro. Guheza aba bantu byatuma ikibazo gikomeza ntihasinywa amasezerano afatika. Perezida wa Angola Joao Lourenço ndetse n'abandi bahuza abanyafurika bakomeje gushishikariza ubutegetsi bwa Tshisekedi gushyigikira ibiganiro bidaheza, ariko ntawamenya niba azava kwizima akemera ko ibyo byose bishyirwa mu bikorwa. Ni munyemerere nyarukire mu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Igitangaza cyaguye birumvikana nyuma y'iko mu by'ukuri byari bimaze iminsi byibazwaho umwaka warushize mu by'ukuri nta ndege igwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kuva mpera za Mutarama umwaka wa 2025 ubwo M23 yafataga uyu mujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ndetse ukagenda ufata n'ibice bitandukanye mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ubu rero ku munsi w'ejo yari tariki y'amateka, byari kuwa 4 tariki 12 Gashyantare nibwo hongeye kugwa indege ku butaka mu by'ukuri bwa hariya igoma ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Abenshi rero bakibaza batese byaba bisobanuye ko M23 igamburujwe, byaba bisobanuye ko uyu mutwe mu by'ukuri uvuye kwizima koko iyi ndege iguye ari ya MONUSCO kandi MONUSCO ikabita jimbizi na M23. Abenshi bakibaza batari ko ubundi uwakwibaza ibintu yaba yirengagije ko M23 ubwo yasokaga mu mujyi wa Uvira yari yasabye mu by'ukuri umuryango mpuzamahanga kugira gukora ibishoboka byose akaba ariyo irinda umutekano w'uriya mujyi wa Uvira ndetse n'ingabo zitabogamye. Byaba rero byari biri mu nzira kubera ko bimaze iminsi bitangazwa ko MONUSCO iri gutegura kohereza ingabo hariya mujyi wa Uvira, ariko bikabanzirizwa no kohereza indege z'ubutasi hejuru mu kirere cya Uvira kugira ngo zirebe uko situation imeze, dore ko ari umujyi wasubiyemo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kwirinda gushora ingabo za MONUSCO rero ngo zijye kwicirwa hariya n'ariya mabandi ya coalition. Bikavuga ko MONUSCO ikeneye kubanza gukora ubutasi yifashishije ikirere, hakabaho ubusabe bw'uko M23 yakwemerera MONUSCO kujya ihagurukiriza indege hariya ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Yitwa Viviane Van de Pelle yari Goma. Reka turebera hamwe kera kabaye ikibuga cy'indege cya Goma cyongeye kugwaho indege. Mu by'ukuri abenshi bumvise mu by'ukuri ari ibintu bishya kuko twibazaga igihe indege zizongera kururukira kuri kino kibuga cy'indege cya Goma. Ibinyamakuru byose hafi ya byose mu karere k'ibiyaga bigari byanditse byakomoje ku kuba indege yongeye kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma nyuma y'umwaka urengaho ukwezi kumwe nta ndege igwa hariya kuri kiriya kibuga. Abenshi baribaza batese habanje kubaho gusaba M23 uburenganzira. Yego byabaye kuko Viviane Van de Pelle mu bamurindiye umutekano harimo n'abasirikare ba M23. Uyu muyobozi w'agateganyo rero ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, Viviane Van de Pelle yasuye uyu mujyi wa Goma byari ubwa mbere mu gihe kirenga umwaka ahageze. Rero yanahagejeje icyifuzo cy'uko ikibuga cy'indege cyaho cyafungurwa. Kajugujugu yagejeje Viviane kuri iki kibuga cy'indege byari imbere ya saa sita kuri uyu wa 4 tariki 12 Gashyantare 2026. Impamvu nyamukuru yajyanye Viviane igoma ni ukuganira n'abafatanyabikorwa barimo abo mu nzego z'umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari ku myiteguro yo gutangira kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri teritwari ya Uvira. Akanama karoni gashinzwe umutekano kahaye MONUSCO inshingano yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23. Ibyo bizakorwa ku bufatanye n'urwego rw'akarere rushinzwe kugenzura umutekano wo ku mipaka IGVM cyangwa se Expanded Joint Verification Mechanism. Agira ati ndagira ngo mbibutse ko mu gihe gishize kirenga umwaka ku ya 26 Mutarama 2025 nari mu ndege ya nyuma yaherukaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu munsi nari muri kashugujugu ya mbere iguye hano. Nizeye ko ibi biraba intangiriro yo kufungura mu byiciro iki kibuga cy'indege kubw'ineza y'abaturage. Ku ya 10 Gashyantare 2026 umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ubutumwa bw'amahoro Jean Pierre Lacroix yatangaje ko MONUSCO izajya yifashisha ikibuga cy'indege cya Goma mu
bikorwa byo kugenzura Gahenge. Jean Pierre Lacroix yasobanuye ko mbere yuko muri Uvira hatangira kujya abasirikare ba MONUSCO hazabanza koherezwa drone z'ubutasi zituruka kuri iki kibuga cy'indege kugira ngo zigenzure uko umutekano waho uzaba uhagaze. Aha rero abenshi baribaza batese bizakorwa bite, ingabo za MONUSCO zizagongadira na coalition muri Uvira gute, ko bigaragara neza ko coalition iri muri bino bice bya Uvira kandi kidateze kuva kwizimangire kure. Ubwo coalition ndavuga FARDC, ndavuga Wazalendo, ndavuga FDLR, ndavuga abacancuro bo muri Blackwater, utibagiwe abanyekolombia bamaze iminsi, ndavuga abarundi cyangwa se igisigara cy'u Burundi FDNB, ndavuga abanyetanzania, ndavuga n'abanyarigeria. Havugwa agatogo cyangwa se coalition yaba ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa muri territoire ya Uvira, dore ko hamaze no kugera igipolisi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa imyiteguro yo kurinda umujyi bikozwe na coalition kugira ngo utongera gufatwa na M23. Ku rundi ruhande aba ku ruhande rwa coalition cyangwa se abanyamakuru bakorera mu kwa Perezida Tshisekedi bakavuga ko M23 nayo iri kwiyambambaranyiriza kwegera uyu mujyi wa Uvira, dore ko bahoze banavuga ko hari uburyo abasirikare ngo ba M23 ndetse benshi batagira ingano ngo baturutse mu bice bya Bukavu berekeza muri Predo Rusizi kugira ngo bakore Ryog bongere bisubize umujyi wa Uvira. Bavuga bati nubwo hakomeje gusabwa amahoro, M23 ndetse na RDF aha bavuze n'igisirikare cy'u Rwanda, kubera ko murabizi ko guverinoma Kinshasa cyangwa se abayo bavuga ko M23 ifashwa na RDF, ngo bakomeje kongera ingabo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe amajwi atandukanye akomeje gusaba imirwano ko yagabanuka no gusubukura ibiganiro by'amahoro. Mu nyeshyamba za M23 ngo ziracyakomeje kongera imbaraga mu bya gisirikare ndetse ubwo n'intwaro ndetse n'ingabo. Mu by'ukuri ngo bagamije kujya muri bari kuva mu bice bya Bukavu berekeza muri Predo Rusizi ngo biyambamaranyirize gutera Uvira. Bakavuga ko ubwo abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa bakavuga ko biboneye imodoka nyinshi zaturukaga kuri Tepe Industriel mu masaha ya 2 ku munsi w'ejo zerekeza mu bice byo muri Predo Rusizi. Mu by'ukuri ibiteye impungenge mu buryo bukomeye cyane. Ukibaza utese ubwo amakuru twayavuze, ariko umwe mu bakunzi bacu atanga igitekerezo atubaza atese baturutse Bukavu banyura he? Ati banyuzeho ko bati ni gute umuntu uri Bukavu amenya ko ingabo zerekeje muri Predo Rusizi kandi ngo ziva i Bukavu, nyamara uva Bukavu agana Uvira hari imihanda igera kuri 2, hakaba umuhanda uca Nyangezi undi ugaca ahitwa Ngomo. Ahangaha rero byavuzwe neza ko abaciye izi nkuko bigaragara ahangaha, nkuko bigaragazwa ahangaha, ngo izi modoka zakuraga abasirikare i Bukavu zanyuze ku muhanda wa Nyangezi, ni mu ntera ya kilometero nka 25 cyangwa se 30, ni iminota 40 bitewe n'uko imodoka igenda cyangwa se no ku muhanda umeze. Ariko kuva Nyangezi ubwo kuva Bukavu uyu muhanda wa Nyangezi route nationale nimero 5 niwo ngo wifashishijwe cyane, ariko nta gihamya cy'aya makuru gihari nkuko biri ahangaha. Uva Bukavu kugira ngo ugire muri Predo Rusizi uca hano Nyantende, hano za Nyangezi ukamanuka za Kamanyora ukaba waterera hariya muri Predo Rusizi, ariko waduhaye amakuru ntigeze atubwira ko yakomeje gukurikirana uko situation imeze mu mujyi wa Uvira. Ariko haravugwa ubwoba bw'uko coalition iri gushinga icyitwa ibirindiro bikomeye, iri gushinga ibibunda biremereye bireba hejuru mu misozi yunamiye Uvira, ngo bafite ubwoba bw'uko M23 ishobora kuza kubiba umugono ikaba yabinjirana muri uyu mujyi. Ubwo kandi bibutse ko hategerejwe ingabo za MONUSCO ko zigiye kurinda uriya mujyi. Ahaga kandi muri Uvira hakavugwa abacancuro ba Blackwater, dore ko uwitwa Eric Den Prince umaze iminsi avugwa ko yafatiwe mu mujyi wa Uvira, nubwo nta kuri kwagaragajwe 100%. Uyu yohereje umutwe w'abacancuro cyangwa se yohereje abacancuro ba Blackwater mu by'ukuri mu gucunga umujyi wa Uvira, bikavuga ko abo yohereje ari abazwi nka Private Security Force muri uburasirazuba bwa Kongo mu majyaruguru y'umujyi wa Uvira, ngo bashyigikire FARDC mu kurinda uyu mujyi w'ingenzi cyane uvugwaho ko bushobora kwibasirwa n'abarwanyi ba M23. Hanyuma bikavugwa ko abasirikare baba Blackwater bari kugaragara ubundi Uvira igira komine 3, bari kwibanda cyane noneho muri komine ya Kavimvira
bikavugwa neza ko hari abacancuro bagera kuri 50 bagiye bagabagabanywa mu ma-axe agiye atandukanye muri komine ya Kavimvira, ni hafi y'umupaka Gatumba ujya ku ruhande rw'u Burundi, muri axe yitwa ngo ni Nyamiyanda, ahitwa Kiyaya, ahitwa Kasenga. Aha ngo hari kudeployingwa abacancuro, ariko abangaba ngo ni mu buryo bw'ibanga cyane bagaragiwe n'abahibu special force ngo bagiye gukora icyitwa urukuta rukomeye muri izi axe. Muri komine ya Mulongwe havuzwe abasirikare benshi b'abarundi barimo n'abakomando, ahitwa Rombe, ahitwa Kabindula ndetse na Kilibula. Aha hose rero ngo hagomba naho kurindwa bikomeye, kuko ngo ni hamwe muho abapolisi ba M23 ngo biyoberanyije bari gukorera mu operation ari gusiga abasirikare b'u Burundi bahatikiriye ku bwinshi. Dukomeje kugenda dukurikiranira hafi uko situation imeze muri biriya bice 5 ubare natwe uko umutekano uzagenda uhinduka cyangwa se ibintu bizagenda bihinduka muri zino axe. Turahanga tujye tukubwira 5 ku kandi. Tunyarukire muri no Kivu ahavugwa imirwano ikomeye. Muri Kivu y'Amajyaruguru ku munsi w'ejo twabasogongeje ku makuru y'ibitero byavuzwe ndetse ibitero bya drone za CH-4 z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye ziturutse hariya ahitwa Bangboka, ni muri mu ntara ya Chopo hariya Ikisangani. Bikavuga ko hari izi drone ngo zagabye ibitero mu kirere zikoresheje cyangwa se FARDC yagabye ibitero byo mu kirere ikoresheje drone za CH-4 hagamijwe ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri axe zegera ahitwa Mpeti, ni muri groupement ya Kisimba muri territoire ya Walikale. Bikavuga ko byateye ubwoba abaturage ndetse M23 igabwaho ibitero. Ntihatangajwe abagize cyangwa se abahuye n'ingaruka z'ibi bitero bya coalition, gusa ngo habaye ibindi byari bikomeye cyane. Ni ibindi bitero ku munsi w'ejo masaha ya saa 7 z'amanywa byabaye muri axe za Minjenje, ni ku birindiro bya M23 n'ubundi ni hafi ya Mpeti muri groupement ya Banakindi muri territoire ya Walikale. Ntitwamenya bakomeretse cyangwa se abishwe nkuko amakuru atugeraho, ariko turacyakomeje kugerageza kumenya ese byagenze bite. Ibitero cyane byaturikiye ahitwa Pinga mu nkengero ugaruka Mpeti na Minjenje. Izi ni axe zimaze iminsi cyangwa se amezi menshi ziberamo imirwano ikaze hagati ya FARDC ifatanyije na Wazalendo bahanganye n'inyeshyamba za M23. Aha ni ahantu h'ingirakamaro kuko FARDC irashaka kuharinda bidasubirwaho kugira ngo M23 itagira ubugenzuzi bwaho. Hari ubwoba bw'uko Wazalendo yatakaza umujyi wa Pinga, ibikomeje gutuma iryamira amajanja ndetse iri gusaba imisada yabo ya FARDC cyangwa se igisirikare cya Kongo ariko kirwanira mu kirere kugira ngo mu by'ukuri kikomeze gitere icyugaze ku birindiro bya M23 uyu mutwe utabasha gukomeza kwiyorganiza ngo be watera umujyi wa Pinga. Muri Walikale ikindi kivugwa ni iki? Muri iyi territoire ya Walikale harani makuru ari kuvugwayo. Umutekano ukomeje kuzamba mu majyaruguru ya territoire ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Abantu 15 baracyafunzwe kuva kuwa 2 tariki 10 Gashyantare ahitwa Imuteresi mu gace ka Murema muri groupement ya Kisimba, nkuko bitangazwa n'inzego z'umuco zaho hantu. Aba bishwe ngo saba civile b'abahinzi bari barahunze ngo bakomoka mu gace ka Murema, bari bahungiye ahitwa Rusamambu ni muri groupement ya Ikobo, none ngo bari bagiye mu mirima yabo iri ahitwa Minga gushaka ibiribwa byo gutunga imiryango yabo. Amakuru akavuga ko abo bantu baguye mu mutego batezwe n'abarwanyi b'Abazalendo bo mu mutwe wa CMC wa Bigabo mbere yuko bagera mu mirima yabo, maze kuva icyo gihe ngo bafatwa bunyago. Kuva bashimutwa abasivile 15 bivuga ko bafungiwe ahitwa Imuteresi. Impamvu nyayo y'ifungwa ryabo ntiratangazwa, gusa ibi byose ni imico y'Abazalendo muri rusange. Hanyuma mu by'ukuri imiryango yabo bashimuswe isigaye ibaye Rusamambu cyangwa se iri Rusamambu, bigaragaza impungenge zikomeye kuko ngo itaza amakuru y'ababo. Barasaba byihukirwa ko mu by'ukuri barekurwa kugira ngo basubire mu ngo zabo kandi bashobore gutunga abantu babo. Reka twibutse ko imidugudu myinshi yo mu gace ka Murema muri groupement ya Kisimba isigaye isa niyatawe bitewe n'imiryango ihoraho n'imirwano ihoraho hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Wazalendo. Imiryango myinshi yahungiye Rusamambu bukumbirwa na Boleusa muri groupement ya Ikobo, ihohoterwa ryitwaje intwaro aho iri kubaho mu buzima bw'ubutabazi bugenda burushaho kuba bubi cyane uko bwije nuko bukeye.
muri axe za Sud Kivu muri Karehe ingendo zatangiye buhoro buhoro ku muhanda wa Kalonge Bunyakiri nyuma y'amezi 3 zihagaze kubera imirwano hagati ya M23 ndetse na Wazalendo. N'amezi 3 iminsi 90 nta ngendo zikorwa, urugendo ruza rwatangiye kongera gusubukura buhoro buhoro ku muhanda uhuza Kalonge na Bunyakiri muri Karehe. Ihagarikwa ry'ingendo ryatewe n'imirwano yakomeje gusakiranya umutwe w'abarwanyi ba M23 ndetse na Wazalendo. Yitwa Yoel Nyabirungu numwe mu bagize societe civile ikalonge ati amahoro naza aravuga ati amahoro arasana yagarutse ati amamoto na za bisi zatangiye kujya ndetse no kugaruka. Ati mbere ho ibintu byari byarabaye bibi cyane ikalonge na Bunyakiri. Uvuye mu mujyi wa Karehe groupema ya Kalonge ni inzira ifungura umuhanda ujya mu turere twa Kabare ndetse na Shabunda unyuze Ninja. Ngo ibintu rero byasubiye mu buryo cyane, abaturage baha barishimira ko ibintu byagarutse mu buryo. Hanyuma reka noneho turebera hamwe andi makuru ari guturuka muri teritwari ya Masisi, aha ni muri Nord Kivu. Muri teritwari naho havuzwe imirwano ikomeye cyane, ntabwo ari imirwano yabaye ejo, ni imirwano yabaye ku munsi ejo byari kuwa kangahe kuwa gatatu. Imirwano yabaye kuwa kabiri, kuva kuwa kabiri imirwano yacaga ibintu. Ndetse kuwa kabiri mu masaha y'umugoroba tariki 10 bararwanye, kuwa gatatu mu masaha y'igitondo bucya barwana bwira barwana, ndetse no ku munsi wa kuwa kane bongera kwesurana. Ni M23 ndetse na Wazalendo ahitwa Biguri, agace kera cyane gaherereye hafi ya Karengera muri sheferi ya Bashali muri teritwari ya Masisi. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace avuga, inyeshyamba za Wazalendo ngo nizo zagabye igitero ku birindiro bya M23 kuri axe ya Kilumbu ahagana saa 2 z'igitondo. Hakurikiyeho kurasana gukomeye hakoreshejwe imbunda nto niziremereye, bituma ibikorwa by'ubuhinzi bihungabana. Nkuko iyi nkuru itugeraho ibivuga, Kivu Morning Post ivuga ko ngo mu byukuri ibintu byari bikomeye cyane, abaturage bakutse imitima mu mirima ngo habere imirwano kuva mu gitondo, ibikorwa by'ubuhinzi byarahagaritswe, ariko ibintu biri bagaragaza ko bwaje kwira ibintu biri kugenda neza. Hari yashize igihe kirekire Abazalendo batagera muri iyi zone, gusa umutuzo wongeye kugaruka guhera amasaha ya saa 6 z'amanywa ku munsi w'ejo. Uyu ni umuturage wavuganye n'urubuga dukesha iyi nkuru, bikavugwa ko nyuma ya saa 6 ibintu byari bitangiye gusubira mu buryo. Abarwanyi ba M23 bakaba barongerewe ahitwa Karengera ndetse no mu bindi bice bihegereye ngo babungabunga umutekano. Kuva mu Kuboza Karengera ndetse no mu nkengero zayo ngo hari umutuzo urebye, usibye udukoryo tumwe na tumwe two guhungabanya umutekano twagiye dukorwa n'Abazalendo muri izi axe, nkuko amakuru ahangaha abigaragaza. Muri teritwari ya Rucuru ubwo mbagira ngo amakuru y'umutekano muri Asirazo gugiku cya Kongo tuyavireho rimwe. Irucuru nta nkuru y'imirwano iri kuvuga yo maginga ya, ahubwo kiri kuvugwa ahangaha mu bice bya Rucuru haravugwa ukuba hari societe iri kurega societe y'itumanaho ya MTN ngo mu byukuri yakoreye nta ruhushya muri iyi teritwari ya Rucuru, ndetse si n'iyi societe yakoreye muri Rucuru gusa, ahubwo ngo yakoreye no mu mujyi wa Goma, umwe mu mijyi ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru, nkuko biri kugaragazwa ahangaha. Bikavugwa ko rero Republika Demokarasi ya Kongo igiye kujyana mu nkiko iyi societe. Icyo ngira ngo tugarukeho kuko mu makuru yacu yejo twari twabivuzeho 5 nyuma y'uko byari byavuzwe ko ikigo ARPTC cyangwa se ARPTC mu itangazo cyasohoye cyari cyavuze ko MTN Group irimo gutanga serivisi za telefone ngendanwa ndetse na internet igoma na Rucuru itabiherewe uruhushya. Nimwe rero mbumvishe icyo umuvugizi wa M23 kuko aha hose iyi ARPTC ivuga ko MTN Group irimo gutangira serivisi nahagenzurwa na M23. Nta kindi ndenzaho, ahubwo reka twumve icyo umuvugizi wa M23 mu bya politiki wungirije Dr Oscar Barinda yabivuzeho. Twababwiye ko twakoranye inama n'abashinzwe itumanaho yuko iyo ni atimenti yacu. Urumva twatumiye Vodacom, dutumira RTL Congo, RDC, dutumira Orange RDC,
dutumira na Africell RDC. Urumva tuvuga ko dushaka imikoranire mishyashya nabo. Hari bamwe bemeye ubu turi mu njyana imwe, barimo barakora, barimo Africell abandi na Airtel Orange gake, ariko Vodacom yo yarayinaniye. Akuvuga ahantu hari iminara ya Vodacom ari Vodacom yakoraga cyane, ubu ngubu turi gushaka abandi bahakorera. Icyo ni ibintu abarabeshya mu binyoma byabo se, ibyo ni ibinyoma. Oscar Barinda yabajijwe mu by'ukuri kuri iki kibazo cy'uko iyi sosiyete iri gushinja MTN kubikorera muri biriya bice, avuga ati, asubiza agira ati barabeshya nta kindi ndenzaho. Mbere yuko tuva ku makuru ari kuvugwa ku burasirazuba bw'igihugu cya Kongo cyangwa se mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka nsoze mbabwira ko Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Louis Watum Kabamba, avuga ko ngo bateganya gushaka undi mufatanyabikorwa mu gihe amasezerano bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika atagira icyo ageraho. Kabamba yabwiritseho ku ya 11 Gashyantare 2026 ubwo yari yitabiriye inama yiga ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro izwi nka Indaba Mining Conference yabereye i Cape Town muri Afrika y'Epfo. Aya masezerano yashyizweho umukono ku itariki 4 Ukuboza umwaka ushize, yemerera abashoramari b'Abanyamerika kugenzura ibirombe byinshi by'amabuye y'agaciro muri Kongo kugira ngo Amerika nayo izafashe iki gihugu kubaka inzego z'umutekano zacyo. Ati ashobora kuvamo umushinga mwiza kandi munini, ashobora kandi kuvamo undi mushinga utabaraje ishinga. Tuzakomeza kuko hari abafatanyabikorwa benshi bo kuganira. Icyakora Kabamba avuga ko nubwo aya masezerano yashyizweho umukono kuri ubu bikiri mu rwego rw'ibanze nk'uko Reuters yabyanditse. Ati kubatekereza ko tuzagurisha Amerika ibintu byose tukabona ubusa, babyumve neza nta kintu twagurishije ndetse nta n'ikintu na kimwe tuzagurisha mu gihe ntacyo twunguka. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikungahaye ku mabuye y'agaciro, Kabamba avuga ko amabuye y'iki gihugu gifite acukurwa ku kigero c'10%. Amerika ikomeje gushakira amabuye y'agaciro kubura hasi kubura hejuru, mu by'ukuri mu buryo bwo guhigana ubutwari n'umukeba cyangwa se guhigana ubutwari n'umukeba we wa Amerika ari we Ubushinwa, uri mu bihugu biyoboye kuri uyu mutungo kamere. Hanyuma avuga kuri ihangana n'Ubushinwa, hagati y'Ubushinwa na Amerika, Kabamba avuga ko ihangana ry'Ubushinwa na Amerika ritareba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati rihangana ntitureba, tugomba kureba ku byacu nka Kongo. Nubwo Kongo ivuga ibi, mu mpera za Mutarama 2026 Kongo yohereje Amerika urutonde rw'amabuye y'agaciro Abanyamerika bazajya bacukura bakanayatunganya, ariko nka manganese, zahabu, lithium, cuivre, colba ndetse n'andi. Ariko kandi aya mabuye y'agaciro yiganjemo ayo Amerika imaze igihe igaragaza ko ikeneye cyane kugira ngo yifashishe mu gukora ibikoresho birimo batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga. Abanyamerika ngo bashobora kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya Kisenge ndetse na Mutoshi, ni mu ntara ya Lualaba, Moto muri Wele, Kilo muri Ituri, muri Kivu zombi ndetse na Maniema. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, reka mbariho mpera babwire iby'umutekano ku kibuga cy'indege cya cyitiriwe Melchior Ndadaye, ikibuga cy'indege cya Bujumbura hariya mu gihugu cy'u Burundi. Biravuga ko ibintu byakomeje kudogera ndetse mu by'ukuri umutekano kuri iki kibuga wakomeje kuba iyanga. Bikavugwa ko indege kugira ngo yorurukire rwose biri gusaba imbaraga zidasanzwe ngo ama global positioning system afite ukuntu yayobejwe, amaradari ngo ntakora neza, byageze naho byadindije ingendo za Perezida Ndayishimiye, ariko ibi byose ngo biri gushakirwa umuti. Twagerageje no guhamagara umwe mu bakorera kuri kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ngo agire icyo atubwira ese izi n'ingaruka z'ibiki.
agaragaza ko ahubwo hari impungenge z'uko umutekano ushobora kuzamba bitewe n'uko hatangiye kuvugwa iby'uko M23 ishobora kuba yarasa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kubera ko imaze iminsi bikora, inatangaza ko ubwo imaze iminsi igabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Bamboka hariya mu ntara ya Kisangani, mu ntara ya Chopo Ikisangani. Bikavugwa ni ibitero byakurikiwe n'itangazo M23 yavuze ko aho ibitero by'indege bitera biturutse izajya iharasa. Bisobanuye ko rero ni Bujumbura hashobora kuza kuraswaho kubera ko ni hamwe muho indege za Coalition ziyambaza iyo zigiye kuguruka ziga bitero ku bice bituwe cyane n'abaturage. Ahubwo ubwo bani bwose rero muri izi axe ikaba ari nayo mpamvu yatumye President Ndayishimiye atifuza ko indege atifuza gukora ingendo z'indege yifashishije iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bujumbura ku mpamvu z'umutekano we bwite. Hanyuma reka tuve i Bujumbura tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Hakomeje kuvugwa inkuru y'urujijo ku kibuga cy'indege Entebbe. Umurambo w'umugabo bigaragara ko yahiye mbere yo gupfa wasanzwe muri umwe mu mihanda y'indege ikizwi nka runway ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe muri Uganda. Uyu murambo wagaragaye kuva kuwa mbere tariki 6 mu muhanda w'indege uzwi nka Apron 1 nkuko Chimpreponse yabitangaje. Ikavuga ko urupfu rw'uyu mugabo utasanganywe icyangombwa na kimwe rukomeje kuba urujijo kuko aho umurambo we wasanzwe n'ahantu bitorohera umuntu wese kugera. Haribazwa wagesheje uyu murambo aho ngaho rero byashoberanye. Uyu murambo wagaragaye nyuma y'amasaha make bitangajwe ko polisi iri gukora igenzura rikomeye kuko yari yakiriye amakuru ko hari umuntu winjiye aho atagomba kugera. Kugeza ubu icyateye urupfu ntikiramenyekana, gusa bikekwa ko yaba rongo nyine byavuzwe ko polisi yamenye amakuru yuko yinjiye aho atagomba kugera. Ubwo rero haracyakomeje kugenda havugwa byinshi. Uyu murambo wahise ujyanwa ku bitaro bya Mulago kugira ngo ukorerwe isuzuma ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu murambo. Hanyuma ikindi twavuga muri aka kanya reka twambuke hakurya y'inyanja ngari turebera hamwe naho amakuru ari kuvugwayo tugana no ku musozo. Reka duhere muri Ukraine. Mu gihugu cya Ukraine kiri mu ntambara, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko amatora y'umukuru w'igihugu atazigera abaho mu gihe agahenge mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya katubahirijwe ndetse Ukraine ikizezwa umutekano urambye. Perezida Zelensky yabitangaje atera utwatsi byavugwaga ko hashobora kuba amatora mu mezi 3 ari imbere bitewe n'igitutu cya Amerika. Itegeko ry'uko igihugu kiri mu ntambara ryatowe mu mwaka wa 2022 nyuma y'uko Uburusiya butangije yo intambara n'iryo rikurikiraho. Hanyuma rero inshingano zo gukora amatora mu gihugu. Zelensky ati tuzajya amatora ari uko twijejwe umutekano mu buryo bufatika. Navuze ko ari ibintu bitoroshye hashyirweho agahenge amatora zabo. Perezida Zelensky avuga ko Uburusiya bubishatse byashoboka ko intambara yarangira bitarenze mu mpeshyi. The Financial Times yari yanditse ko Ukraine ishobora kuba igihe cyangwa se igiye gutegura amatora mu mezi 3 ari imbere bitewe n'igitutu yashyizweho na Amerika. Ukraine ivuga ko hazabaho amatora nyuma yo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro yateguwe na Amerika ndetse ko ingingo zirimo ibyerekeye guhara ubutaka bw'igihugu byakemezwa binyuze mu matora ya kamarampaka ikizwi nka referendum. Zelensky yatoreye kuyobora Ukraine muri 2019 muri manda y'imyaka 5 yagombaga kurangira muri 2024. Perezida wa Colombia yitwa Gustavo Petro yatangaje ko yarokotse umugambi wo kumwica hakekwa abo mu mitwe icuruza ibiyobyabwenge muri iki gihugu. Ibi Petro yabitangaje kuwa kabiri tariki 10 Gashyantare. Yasobanuye ko hari amakuru yuko hari abantu bari bagambiriye kurasa kajugujugu yari arimo hamwe n'abakobwa be bituma bahindura aho iyo ndege yagombaga kugwa. Ibyo byabaye mu ijoro rya tariki 9 Gashyantare ubwo yaragiye gusura bahuye n'ibiza mu mujyi wa Montreal ni mu gace ka Cordoba mu majyaruguru y'icyo gihugu hafi y'inyanja ya Caraïbe. Mu gihe hari mu nama y'abaminisitiri yabereye mu mujyi wa Montreal bari basuye bitewe nuko muri ibyo bice bibasiwe n'ibiza
Perezida Petro yagaragaje ko urugendo rwe yaragiye kuruburiramo ubuzima. Ati ndi guhunga abari kugerageza kunyica, niyo mpamvu ntagere aho nari ngiye igihe, kandi indege yanjye ntiyaguye aho yagombaga kugwa ku mugoroba w'ejo ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu munsi kubera amakuru y'uko kajugujugu ngendamo yari kuraswa. Amakuru avuga ko indege ya Perezida Petro yamaze amasaha 4 izenguruka hafi y'inyanja ya Caraïbe mu gihe hategurwaga ahantu hatekanye iyo kajugujugu ishobora kugwa. Perezida Petro avuga ko uyu mugambi ushobora kuba ufite cyangwa se ufitanye isano n'amatsinda y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, by'umwihariko umutwe witwa Gulf Clan ufatwa nk'umwe mu mitwe ikomeye cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge muri Colombia. Yongeye ko kuva yafata ubutegetsi muri 2022 yakomeje kubona ibimenyetso by'imitwe yitwaje intwaro n'abacuruzi b'ibiyobyabwenge bashaka kumugirira nabi. Radio y'igihugu ya Colombia yavuze ko uku kugerageza kumwica byatumye Perezida Petro ashyiraho ingamba zikomeye zo kurinda umutekano we, ndetse ngo ahora ari maso. Rero nk'uko abivuga, si ubwa mbere Petro atangaza ko hari abagambiriye kumugirira nabi, kuko muri 2024 nabwo yatangaje ko hari undi mugambi wo kumwica wageragejwe. Petro yashimangiye ko nubwo hari imbogamizi z'umutekano, leta yizakomeza urugamba rwo kurwanya ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge no gushakira amahoro n'umutekano igihugu. Perezida Petro ari ku musozo wa manda ye imwe yemererwa n'amategeko ya Colombia. Biteganyijwe ko amatora y'abadepite ateganyijwe ku ya 8 Werurwe uyu mwaka, ndetse n'amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe muri Gicurasi uyu mwaka wa 2026. Hanyuma Amerika iteganya, nk'uko bigaragara ahangaha muri iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru Bwiza, biravugwa ko ngo Amerika iteganya kohereza abasirikare 200 muri Nigeria, dore ko bivugwa ko Nigeria yatangaje ko mu byumweru biri imbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zizayoherereza abasirikare 200 bazayifasha kurwanya imitwe yitwaje intwari maze igihe kinini igaba ibitero ku basivile batuye mu gice cy'amajyaruguru y'uburengerazuba. Kuva mu mwaka ushize, Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ibitero by'iyi mitwe bikunze kugaragaramo ubushimusi, asobanura ko byibasira abakristo gusa. Yashinje Leta ya Nigeria kutagira icyo ibikoraho. Mu ijoro rya tariki 26 Ukuboza umwaka ushize, ingabo za Amerika zagabye igitero ku birindiro by'umutwe w'iterabwoba ushamikiye kuri Islamic State muri leta ya Sokoto iri mu majyaruguru ya Nigeria. Bivuga ko byasenyewemo ibikorwa byinshi by'ihebe. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria, General Major Sumaila Uba, yatangarije ibiro ntaramakuru Reuters ko igihugu cyabo cyasabye Amerika kucyohereza abasirikare bo kugifasha guhangana n'iyi mitwe. Hanyuma uyu musirikare yasobanuye ko Amerika yemeye kohereza abasirikare 200 muri Nigeria, ariko ko batazajya ku rugamba rwo guhangana n'iyi mitwe, kuko ngo bazajya batoza ingabo zabo, barazigira inama y'uko zigomba kwitwara. Ati izi ngabo ntabwo zizajya ku rugamba, nta ruhare rutaziguye zizagira mu bikorwa ya gisirikare. Ingabo za Nigeria zizakomeza zibiyobore, zifata ibyemezo by'uko ibikorwa bigomba kugenda. Mu cyumweru gishize, Amerika yohereje muri Nigeria itsinda rito ry'abasirikare bigaragara ko ryaba ryagiye guharura inzira y'ibi bikorwa byo gutanga ubufasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Nkuko twatangiye tubibasezeranya rero, twabwiye ko tuza kubabwira ku nkuru y'uburyo hakomeje kugaragara ibimenyetso by'uko intambara hagati ya Iran na Amerika ishobora kuza gufata intera cyangwa se icyoba cy'intambara hagati ya Iran na Amerika. Tubabwira ko tuza kubabwira amaherezo na yahe. Reka rero dusubikira tubizeze ko iyi nkuru tuza kuyivimuzi mu makuru yacu ari imbere, dore ko ubusanzwe nta gihe na kimwe tubizeza ibyo tudashoboye gukora. Reka mbashimire cyane kubana natwe muri aya makuru yo kuri uyu wa gatanu tariki 13 Gashyantare 2026. Ubwo rero mu makuru yacu ataha turaza kubabwira mu by'ukuri icyaba mu gihe intambara yabibaye, uburyo yafunga umuhora wa Hormuz cyangwa se Strait of Hormuz,
akaba ari umuhora muto cyane uri hagati ya Iran ndetse na Oman, ufite ibirometero bitageze kuri 35, ariko unyuzwamo cyangwa se unyuzwaho ubukungu bw'isi bungana cyangwa se burenga 20%. Izi ni zimwe rero mu ngaruka z'intambara tuza kuba tuva imuzi n'umuzingo mu makuru yacu ari imbere. Turaza kubirebera hamwe byose muri rusange. Inkomoko y'intambara, ese itijwe umurindi nabande, iragana he, yava ryari, byagenda bite, byaterwa n'iki? Hanyuma tuze kurebera hamwe ibihugu bitandukanye nka Venezuela bitabanye neza na Amerika, icyo bibivugaho. Turebera hamwe ibyo intasi n'ibyitso byazo biri kuvuga kuri iyi ntambara iramutse ibaye. Tuze kuba tubigarukaho 5 kuri 5, ariko tujyanirana n'andi makuru aza kubagezweho muri aka karere k'ibiyaga bigari, twibanda ku mutekano n'ubundi ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero mbashimire cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.